Confirmation letter via mail, pero turaza kukohereza confirmation letter kuri email. ngayon pa lang. Ariko felicitation mu magambo iravuzwe. Urakaza neza muri PNCM. Turabikoze. Cyakwe. Nyako kunabikoze. Ndakwishimiye mwana wanje. Naramwimiriye. Baba. Muze nacyo mubwiye umusaza mwibuke yarasikenye. Kuna pinagdasal na sana to pare. Shana we nahoze tega kubera cyangwa Imana izari ikifuzo cyawe. Ni Lord mo. Ikifuzo cyawe uzakigereho. Pangarap mo. Mukecuru. Kaya naman pala natupad kasi kinombo na. Ati nyagakura Imana yumvisha amasengesho yacu. Yadusubije. Hinay-hinay lang sa pagtalon. Mama wisimbuka cyane. Yarayo mo ba aso? Urabizi ni bibi ku buzima bwawe. Cyane ngino yisheme. Bigyan mo na kami ng apo ko. Di mo na celebrate cy'umuzukuru wanjye. Yagezwe. Yego. Ako mo nakapasok na. Sinano go akwishimira umukobwa wawe papa. Proud. Aliw, matagal na akong proud sa'yo. Hindi ko lang Ano nahoze ngwishimira kuva kera. sinasabi. Nashaka no kubivuga. Ay. Kambe bapura tumandira. Isa kana katsinze kajya mu kigo ni kaburuse. Sa pagpasok sa school, Mwana wa uzitonde muri kiriya kigo sibyo? lalong-lalo na sa biola na yon. Cyane nuzaburi ku ruhande rwa Fiyo rura mugore. Papa sasa sinimambo. Malagay sa radar Uzakomeza umwirinde. niya. Uko bishoboye. Sinzi impamvu papa adakenera mu mwana ngo abari kumwe n'wa mukobwa wita Fiyo ura mugore wita Fiyo. Gawin mo. Mwana uzitonde. Ka lang, Loki. Uzakomeza uri hasi. Ntuzavuge cyane imbere y'uriya mugore. Okay? Naman tayo. Asa papa kubera iki? Man hindi siya boto sa akin pero di Nabizi na gahunda. naman siguro siya masamang tao. Ariko nagunyeka ko yaba ari umuntu mubi. Basta gawin mo na lang. Mwana wanjye uzakore nk'uko nkubwiye. Uzininde uriya mugore. Mami, alam ka tayo. Papa hari icyo uzi nazi. Ay no, chika mo. Ngaho kimbwire muzeyi. Huwag ka nga marites dyan. Kana werekeraho n'ibyo bibazo. Tuza ziba. Kumain na lang tayo. Ahubwo mureke dufate igiporizo. Hinanda ko. Nabategura igiporizo kiryoshye. Diba? Bagong baga tatay. Mbega papa. Bago pa. Mwana yatsinze ajye mu kigo. Alikin neto. Ntabwo nagerageje igiporizo wakoze papa na mbere. Feri ya mbere mu kanifoma. Mu gitondo sasa abantu bagenda urebe. Bagong baga. Urebe. Ya kaburuse. Amaze kurya gasosi. Alikin neto. Siurarota bucya. Siurarota bucya mu gitondo mu kanifoma. Mu kanifoma. Do. Niririki mu kanifoma. Kikwi. Akanifomo yakabaye ndetse yanagateye ni pasi yakagoroye neza kombe nyuma ye. Yinjiye mu kigo nk'abandi bana. Aragaburya nawe Imana itasanga. No mwana uturuka mu ikaritsiye y'abakene ndetse wabo n'abakene. Ariko aje kwiga ku kigo kingagari kigama abana baba perezida aba ministeri. Ndetse bamuha akaburuse kubera kwazi kuririmba. Hakono